Cultuur TV op locatie hier zo vandaag. Ik kan go door Rasta, ik kan go door want we actie des masaya dujaso. En Rasta hebben we eens al geïnterviewd, isabi toch? Pe ubetak about a culture story. En ja, de laatste tijden we zien dat asan voor a cultuur sani e komt chin so moro na visi want we zien om mijn mange konta pa Facebook. Isabi e promote a culture. Isabi en Rasta na waf maar ook toe sa ja elop mek en dressie. En wanneer we het hebben over die dressies, dan hebben we het over die bekende mambatras. En zoals u hier ziet, dan de batra lai gevaarlijk. Isabi, ik denk dat ik even teri. Dan hebben we hier ongeveer 2 barki batra. Isabi toch? En we gaan een beetje praten met Rasta over a culture van ego dan a business isabi etc. Rasta van waka Cultuur TV baka op bezoek isabi altijd na waar genoeg futak na desma fu a street chinso sa desma edu tapa hostel fa waka nga sa ide bezig no din. Me de bezig na nga tempo batra sukuf me kwanto tempo batra fu boss apresi. Madang mi e wan boss apresi ma apresi ne wan boss apresi trang af boss. Dus dan, misrefe actie, misrefe vraag. Maar toch stil, ala fasi maf put mi uroko. Ay, ala fasi. Masa je bedoel a kondre slow? Ja, presi kon slow, trasma ne passa, te den passa. Dus dan, in a model dat, so fasi mshi. Omdat we presi ne trase so de man bem se kon etek den batraf mi tempo. Maar de man ne kon, dan me shitag na via a kondre, na fa kondre dry. Dus bepalen is mijn body. Dus dan, misrefe luku, misrefe wan body. Misrefe wan body Rasta. Rasta usap na nga de shot sa ye megjaso. Isabi toch na mi style te de ma ego tapa kapu. De ma ego isabi firwam chinsani. Isabi toch taki de ma ego tapa spell. Isabi toch te ego atenti wakama watake wakama style te ego tapa atenti dan ja, respect mami brada. Dat de mij tek one shot. Doordat de shot ne serie, ade sotak eigenlijk man tek wakamoro tapa street. Ja, de mij tek waka era, maar de man tek waka so furu nek fosi, omdat fosi asambe moro shwiti. Maar no awaka no shwiti moro nek fosi. Dus dat traman tek waka mo. Tramai wanda oso ko nyawan boru da oso. Maar dan awaka te waka. Chin so money be de da je geniet. Maar no wi im ap fur money geniet. Dus dat de boy ne wan tek waka. Dus na de money mij geniet, if je maar verstaat hoor. Dus dat de chima maar geniet. Je verstaan? Wat man ik miso, me wat geniet, me wat op een vrij, maar nee man geniet. Je verstaan me? Omdat na situatie, maar toch me pot me roko, me doe samim doe. Je zie? No dan tu batra me mek jaso. Ai, fu mek de man me skerp tapa arbeid. Maar, naku me def me. Dus na model dat. Yeah. And te we talk about a tempo batra, isabi toch? Apa een bepaalde functie sa a tempo batra edu serefi? A tempo batra, amaf mi e karakti baka, ama se pursle mga lolita pi mak. Ama se opi appetite, plus ama se bunti abipar. Dus die abipar toch dala sane wasi. Maar die na abipar da af go tek waka. Dus na sofasi de man be tek waka. Maar nu de man samsi, de man kolla nga par nu dus de boy ne tek waka. Na wan man e tek waka. Je verstaat tori. Dus dan me deja dan me say sa. Maar fosi ala sambe shwiti. Omdat uba chin so money ma ube kanit. No we afur money talking no ma kanit. Dus dan me wasa say sa. Ai me de we si me kap de uruja. Dati bro me kisi me kap de uruja. Omdat sansa. Me want tek waka tu. Ma mi money we na. Je verstaat tori. Ja en a model disi de man taki a shot. Ay buroko serefi. Isabi to sana a werking fu amawan furus may accident serefi tak maasan disi eroko serefi of na gewoon asan edina editak if you take one shot dan tego tapan spell ine kon klaar snel fa san seroko. Ama se por kourus le mga loli tok. Dus de kourus le mga loli mo finishing. Da je komoro agressief in bepaalde zani. Maar if je kourus le mga loli da je slap. Soms in een doet bepaalde zani. Maar die dringa shot voor me. Na direct je op je spitas le mo patapi ma. Doe je bere je go af je pura man dat. Ama si o krakti baka if je baka ati de wat. Ine abasant moro.
Dus dat, naast de zand, als je het doet. Dus dat aan mij creamy plus aan mij bowie. Dus na model dat aan mij doet. Maar aan mij powerful. Dus die gebruik ik man. Direct je verandert. Dus deze stap dat ik een shot euroko. Omdat ik drink een shot dat ik fa. Met een broko zweti, met potroko, met broko zweti. Alla sam doe met zweti. Dus na shot euroko. En de udu schreef pe ik moet dan de udu. De udu ja som op de udu ja na brensi wo je met teke trauma de udu ja. Trauma met teke aboma. Ai, bom gangster udu ja so. De man se krimi mak. Pour dot san inisting. Pour ome san inisting plus mi make one wing fu a udu ja so schreef toe. If it is a wing, kan die schreef nou een briefie. Te je plaatje toch, aan mij make je plaatje vrij. Krimi blas, alasani. Dus die ding amati. Dus schreef je actie schreef vraag tak. Vade udu dis kan make so een wing. Dat met drink biri, dat biri net is zo. Dat biri ne make aan udu. Dat. A biri ne make aan udu, maar a wing powerful moro a biri. Wansan ne klop. Je verstaan? Maar na de udu. Verschillende udu en meka wing. Dus na sant mi ben wan so des matak san de moro san. Dus dat sai no sabi, tras ma sabi. Je versami. Dus dan bete ik wan matak boy. Te je prani, imya mi bere spang. Ma amane verstami. Maar na tras ma bara matak boy. Te je prani. Moro yu nya yu bere spang. Na moro yu prani. Na moro de san e contonderes. Je ramang. First rama yere so asa, mi te amatak boy. Wan chimboy kan tegi wan bigi man wan sansa noita bigi man besabi. Dus na so ataki bigi ko amatak boy sumana yu pi moto. Omdat ataki sam bigi takang amang. Ama bigi moro mi, ama beka de mi opa. Ma den wotu sam bigi jamang. Ama no besab den wotu dat. Taki kalangan ek wan kronto bong. Tok wan chiwan ka sori wan sansa noiti besabi ni er libi. Dus na sandat sam so ramang. Tak te ye prani da imya mi bere spang. Dama guanga bakaso dama lukumi. Je versami? Dus na model dat. Na model dat hij atori jaso toch? Ja furus masa eigenlijk no beribi in de soort sandisi. Sabi na ma edenki moro ina richting tak molonte kwandres ina apotheek. Isabi toch sana a verschil ina soort business disi. A verschil apotheek a papira toch. Apotheek a bepaalde santap den batra. Je verstaan? Maar mi, nee, die lange apotheek, omdat sansa. Luko ja nou. Luko ja. Te mi e drink sabriki wiri. Te mi e drink sabriki wiri toch. Te mi e drink sabriki wiri toch. Dat sabriki wiri nou was sansa e krimi insi. Dat tras. Balas na. Luko ja. Look ja, temi ap kouru gari den sanda dan me drink sabriki wiri. Ma trasma no one drink sabriki wiri. Trasma one go drink castor oil. Dus that if you want drink castor oil, you must go na apotheek. Maar if you want drink natuur dressy, you drink sabriki wiri rutu to panga bromchi. Da ma te clean you insi. Baka da me make flexi. Dus na dat na verschil. Dus da castor oil e de na apotheek. Mine aba castor oil. Mi e ab sabriki wiri. Rutu topanga bromchi. Dus da amat qualify moro a castor oil. Maar dan libis mano wan a model dus dat go da petok na apotheek. Je verstaat hoor. Maar de no ako na rasta omdat rasta ab sabriki wiri. Rutu topanga bromchi. Des mano wan drink no a rutu sani. Des mano wan drink no a bromchi sani. Des ma wan castor oil. Dus dat hem go na apotheek. Maar asa sabriki wiri edu. Hogri moro a castor oil. Je verstaan? Omdat a castor oil toch, die drink amang. Je have go a toilet. Je have go a toilet, soms you want go, soms you no want go. Maar a castor oil, a sabriki wiri, na 100%. Plus te yuk ba, ta castor, ta sabriki wiri bananga you. You moro lekti, tamara fenti gua bakadan toch. You still have actie stref frak, tak eva so men pohayabi. Je verstaan me? IDFMD? Oké, dus dat. No, 100 en fa je tapa hostel ja so isabitok you de tapa hostel yesuku wa monina fa isabitok tramai kon de mai tek den shot de sot model dati. Fa as dona nga de umas mas refi. De umas mas ref tu sambunga mambunga vrouw tu. Maar dat zou do te we ga vrouw do fa vrouw dat we potje honing wa ini. Dat ai moro shit fiti gi a vrouw. Je verstaan maar een man kan gebruiken maar gewoon zo. Omdat een man na boko. Maar dat umay lo ben sweet dus dat we potje honing wa in zit dat. Ik zeg zo dat mij moro sweet gi a vrouw.
Dus sampai sanga man, ada top sanga vrouw. Dus dat na model. En je hebt bijvoorbeeld bepaalde middelgi, bepaalde man, umas mane ap isabi los tu de soort sanati na ngamang de soort model dat de. Ja, de model dat de, maar dat zie ik sa. Mi potro kok baja so nanga de model pe mi sitak i. Traman konsor, mi san tak rasta, luko ja. Mi no belai bal yung, luko mbege lai bal no. Dus dat asasi, e pour bepaalde slim mga doti in you sing. Dus dit is standaard motto. Dat you flexie. Wins je no belai bal, je bige lai bal. Dus dat na model van Sanja. Sanja wan original sani. Ano wan play sani. Dat na model van Sanja. En terwijl ik abrem chinso go tapa wa lekkere topic. Terwijl ik a topic fu no desa epsa in akondre fa assistema edraigi yusrefi. Messi taka presi buria no de omdat ze mij doen sa de wan do. Maar mine chama elk tak des mij roko elk. Messi tak des mij roko negatief nanga positief. So des mij roko moro furu. Dus des ma den bigi wan no de nak dem chiwang negatief, dat den bigi wij teka positief. Dus na so messi atori. Ai, crime atori. En a criminaliteit in akondre fa waka want we sitak SD na o men sot sani kom sabe na fosma dede. Sexisme de serefi isabitok, de mai soetman jakiri gewoon, walo rapper serefi effecti onderling, fa model dat serefi onder ayut. Omdat des ma buriang a grond tapu to, des mai briket a grond tapu ogba, ma grond tapu no ogba, ding ogba. Je verstaan? Grond tapu na konim de rustig. De kar tapal mighty fu power na nga krakti. Maar if je fit na nga grond tapu, dat sa no meet you. Omdat grond tapu na wan presik ba. Dat if you fit aan gaan dat you ding een probleem. Dus na model dat. Dus dat heeft te maar cool. Moro cool te maar moro bungim feni. Maar you vind a youth refi de man ko agressief ina 2023 jaar want je sitak na hirdi de may wan fiti, may wan sutu boom snel. Isabi? De man agressief omdat fa isha model fa icon. Ja toch omdat ik go fa appreciate dry de man man vinden dry dan isa itok man man takanga papa no man takanga ma da amadina oso da me si tan sa me wan do tak te mi go astrati no man man takanga mi omdat mi pa e wan takanga mi ma da mi man wan takanga mi pa dus da sa ne chawa he jugu in a oso dus if jugu de in a oso tama kontap strati so sa na moro jugu tok omdat alasan mo po via oso tok. Je verstaan me? If jugu de na oso, dan maak het abstractie. Na problema, maar ik go potentie van ini. Omdat dat oso ab jugu. Maar if alasan be balance dat oso na ab jugu toch? If a oso na jugu toch, dat maak het abstractie gewoon, maar de cool. Maar dat na model. Dus dat aan mij mopope a rutu de dat na rutu oso na rutu. Dat if jugu de na oso, zo staat aan maak het abstractie. En je ziet de kill man control a criminaliteit ja zo want je stak de boy schreef slow. No, de man no man control auro con dat salsa. Mi no man verstaan die van moro pro wagi de man abi of een helikopter. Omdat tauro kok bana de pas de man te do. Dus dat man sa say sa. If the man mim give them a sabriki wiri make me clean them that them boys they drink sabriki wiri. Is that clean them boys boro. Make the boys they tap alert. Omdat if je kouru slay mga lolinisti, asan te hori ang abakayare. Dat if you not drink bepaalde dressie, asan ne motto. You a particular dressie sa je drinki fu asan dat kan motto. Ay, kouru slay mga loli, gari desan dat. Desan ne motto. If you not drink sabriki wiri, tempo batter, desan ne motto. Dus dat na verschil van apotheek aan rasta. Hier ziet ook dat rasta die na roots, apotheek die na model. Hey, so basko po ibe abgayut, wanche sukuyo mo ni nafa, isabi ya paloma sa de tapastrati roof, de sot sanati, sabi diyo bosko po, komit demang. Mi bosko po sami be afu komit demang, natak demang mus ways, hor demang focus, no lukus masani, omdat die lukus masani da ay ready. Je verstaan? Luku yu egi sani. If you have one barki, to vrede na ngay barki. Je verstaan me? Je verstaan me? Is dat luku yu sani. Dus if you have one barki, to vrede na ngay barki. Omdat ome man no abi, dat you have one barki. Dat man na next. Dus dat you no to vrede na ngay barki. Dus dat namo da im tevreden aan je barki. Je verstaan? Dus dat nou. 100 en nga abos ko po fu de man batra fu you isabi you apo ambos ko po gidema.
Ja, mi abon bosko pugi dema, abosko proef me, na mek dema srap ouro, waktif kap meti. Dat na model me. Dus drink dresi wakti siki. Ano te yo potroko da yo lo fe drink batera. Dus dat moest de in you sting. Wie si nego potroko i drink amako na man de je balans. Je drink am trawan ame balans. Nek te go potroko, da ame grond. Maar tramang, special tamo go potroko ama drink one shot. No, asa non go so tu. Pede shot for me euroko. Maar me si tak tram af de man, ne man hora lai omdat a lai e fire. Die verstaan, daarom is je den boy af go potroko. Maar wat ik me? Na tu drie de me hora boy. Dat hem gwa wakadam sa taka akrange opo. Da wat relo. Aita. Procent ubel ba interview die si isabi toch voor de man batra if ja ik zou zeggen amana udu puur natuur dus eigenlijk amano apnoa incri side effect tap gezondheidsreden. Mina gewoon black mide, na tap de roko dis medo. In de soort way dis mede. Prani dat te me bori, dat me potchin so wirif den was aan des gwin aan danya ishwiti. Te me banya maf gwin wan bon time amaka dong in abong an agrong. In abong me time amaka. Dat tem time amaka in abong. Suma da agrong. Mine ma verstaan suma da agrong dat me gwin wa etra recting. Dat na model. Respect. En zo heb je het gehoord hier van Rasta sa is er in Man Batra isabi toch. En ik zou zeggen, kom hem supporten, probeer het een dagje. Isabi toch, ja one shot even. Isabi luku abungi as king. Zoals u het ziet op beeld. Dan amabungi as king. En wij zeggen altijd Kulturu TV. Uno promote altijd. Isabi toch, a youth, de massa en hustle, hebben we altijd een luisterend oor. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturu TV. Tam Sabaka gang, de Canada Pewang, ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Kulturu Yusu, pas de vastrat is respuntu. Unde baniu, sadef arkina nieuw. Kulturu Yusu, pas de vastrat is respuntu. Suriname zo'n hele klan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini. Isha idol in the stance of innings. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be alo vegro. Be wela fu antai gesta kaigo. Be koro sinanga